guys, welcome back. Manu bala signa. Hope kriya say. Guess all kuri sabi. Thumbnail le panis na. Kau jaga de asim mai. Ekdam alak ekta jaga nisna na. Niya sundor dikhi ase de jaga ne. Aji video shooting na. Love song. Ekdam heartbreak laga. Alak khoi jao bishi de. Kana na. Maigila side pa kana kora itu shooting ekta kana aina ase. It's a beautiful place. Nudi sabi. Sai le kodam noina and I can see the fish out there. Mas birai gina alak jaga de nya pha jaga ekta aina se etu machang bin bonai na se moi one after another amni an opode man dur kiman bhal bonai ase etu khan na se background de dikhi ase na pura machang bonai na se aru ko jaga de ase etu pura details to dekhai dibo at the same time vlogging about the video shoot etu kondo channel de full video da aibo etu bi amni an opode description de tahan kitia release kule ase etu to ami an opode pongjai dibo na hoile amni ami enjoy koribo na enjoy koribo koi kina hope kori ase. It's a beautiful place. Bishi manu etu jaga de ahi kina yete vlog pi bonai music video khan bi yate bishi manu bonai ase koi na etu janai di ase jaga moi koi dibo etu do sei Purna Bazar auto stand man sob manu jani do na so market par direct kolai shigule police point pai nohoi etu jaga par Purna Bazar de Tuki jala rasta direct shita shugule yate government school ekta bai de etu osori thaka ase badam boguri nisnai ase etu prabi bishi dangor ase neki nodi to ekdam saile khatam noi na alag jaga de Assam de Brahmaputra noile alag river khan dikhi thaka nisnai ma sundor jaga mahan jaga de ase de you guys can visit hoili bina nisa hoigina nai bi yate girile no chance pachi ule jaga to nai kile kuli man deep ase yate na birai to na see man sundor ba hoili bi kun ba bonai di ase guys bishi appreciate kuri ase de side te pura nya machang lamba banai na ase so it's a beautiful bishi manu video bi dikhi na ase aji yede pongji na vlog banai ase kone janai di ase us explore the place na kema sundor ase tu jaga sai ni jao de lamba banai ase ko ase it's a beautiful place yeah pura bamboo bi beshi jaina thakibo de I do appreciate kile kule sundor jaga ro thake holi bi mohan mehnat koro na pare kina bishi jaga ro especially Nagaland na eninga philai de mohan na edu jaga sundor na banai di kina so aji do this is alak khushi ekta ba ase edu jaga explore korna khushi pabi ami han opor de bi janai di ase so ida video shoot te kon ase edu khan olop introduce kori dibo ere shooting jai ase na music video do ini bira ole ja lagai ase de vlog ekta banai lo kana video shoot karne na see it's a beautiful right ina dur de inga machang banai na ase ekta side ba mi dikhiyo pare na pare aru yade has kan do yade aile bhala sele dag khan na are aigina nai mam pha corner de to bishi dikhi ase yade aile pe mam bhal dikhiyo thaka ase kana to janai di ase and this is the place now the video shooting is going on song ase kuchna konyak love song right channel kondo jaga de release korobo duita jaga de release duita apni la channel de ekbar na you win kham ta la channel de ekta release kule ase aro ta la channel do notun khulibole ase na so bhalbo koro de moi bi last part jai dibo so oitu jaga ase manu khan be bishi visit kuri ase na yena la thai lo ki asle mongkang to me emane ase yang bhai me that means mongkang to me my love na Mojun alak hua pichi de so subtitle de English aibo la aibo subtitle English aibo guys konyak kana ase love song de kini aido shooting do kini system de jawle se alak jaga na itu jaga de khatam ho alak jaga de logole se acha kurai na idea shuru hoye je acha ये भी उलोग पिया से नहीं क्यों फाल टाइम de बनाइले भालो थाका ना किने ओय एना टाइप de भालो थाका से बोले भी उलोग उपाय নাই टाइप होसने थाका गाने और भाई भी बिशी बिजी ना गाने तो इतुला गाना तो concept ना আছে माइकी मोटा तो छारा छारी होला माइकी के छारी ना मोटा पुला जे अच्छा আছে स्टोरी लाइन de बनाइले बिशी भालो थाका बिशी मनजुकला पार्ट भी মই শুনিছে সো ইতু তো কিনিয়া कोको जगह दे शूट करो इतो किनिया शूट करो मतलब बाहर शूट करो बाहर इन लाइक इतो एरिया दे ना एरिया अच्छा रातिला शॉट থাকিবो राति लगा रातिला शॉट भी থাকিবो আৰু रूम ভিতৰला शूट भी থাকিবো अच्छा মানে অলপ समथिंग মানে এক্স্যাক্টলি তুরা মানে পয়েন্ট নহইলে কি অলপ related anyway all the best পারবো করিবি দে সো লাস্ট ডে ক্রস পার্টি মুভি অলপ একটা করো গানা তো তাইলা চ্যানেল দেবি খুলি না কিবা গ্রুপ আছে তো নতুন হবো
আচ্ছা চাই থকা মানুহখান কিবি ইয়েছ শ্বেয়াৰ কৰি দিবি লাইক কৰি দিবি ইয়েছ চেনেল তাই নাম দিয়া বেছি দেই মখান হাইলাইট কৰি দিব দেই চলো আজিলা ব্লগ লা নাম দে দেই চলো আৰু গাইজ আপুনি কিবি জানাই দি আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট আয়ো তাইলা channel dibi ai bole ase so it's a beautiful place at the same time emotional song romantic weather de any bhabna kori sabi kana iman emotional ase aru edu do romantic weather aru isi enia nodi usor kora to kiman morom ekta ase I hope you guys will enjoy this song move yes shooting is good man chalo 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 সেই মানুহ বহিব কাৰণে না এনে বনাই না আছে বনাই না ইয়াতে এবাৰ যাব যাই কিনা ইয়াতে শ্বুটিং যাই আছে না এতিয়া মান দেখিব পাৰি আছে চাইড চাইডে পুৰা মাছ চাংদ এনে বনাই না আছে দেই চ' ইটছ আ গুড ভিউ গাইজ ইউ গাইজ কেন ভিজিট ভিডিঅ' শ্বুটিং খান বি ইয়াতে বেছি জমা কৰি আছে মিউজিক ভিডিঅ' খান না বিৰাওলা খান বি আহে না জাগামান ভাল আছে দেই You